Nake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua niokireire President William Ruto akiuga ni guthukia na kuhukia arahukia kioneki gia President wa gatatu Mwai wa Kibaki gia kuhe a Kenya githomo gitari marihi. Augite ino ni njira ya kuhukia rucio rwa bururi kuhetukira kweheria kigina kia mathomo matari marihi, akiorota njira cia Google kuria mbeca ici ciratwarwo. Gachagua augite kigina gia githomo gikoretwo gikigererio njira cia Google na kuheo atongoria a kiuteti amakanitha na kiria kingi gikihuthika kuhura njeki ikundi itiganite. Niorotete munini wa President Kithure Kindiki akiuga ni etikirite kuhuthirwo guthukia bururi ona thengia wake gukorwo ari na githomo kia iguru makiria. Oho Rigathi akiuga mahetia maria manene maroneka maraumana na atari a President Ruto kuona matire na githomo gikinyaniru. Everybody remembers Mwai Kibaki in a very forward manner. William Ruto, aka Kasongo, through reckless leadership, with a stroke of the pen, has destroyed the legacy of President Mwai Kibaki. And what is sad is that this money that was meant for free education has been diverted by the National Treasury, by the experts ODM brought to government. They have diverted money for education. The money is channeled through the security sectors, is withdrawn in cash and given to William Ruto. This money William Ruto uses to bribe leaders, church leaders, to bribe members of parliament, to bribe members of the county assembly, to bribe everybody in Kenya for political support. William Ruto has been very advisors, very educated, but they are all flower girls. They don't advise him on anything, they are just for show. I was his deputy, so I know. When I tell you, I know what happens. He has two advisors whom he takes advice from. Oscar Sudi, who is a standard 3 dropout. Farouk Kibet, who is a standard 6 dropout. So these two advisors have no value for education. Na ukinyanagira na thaisi twambe tuhumukio hanini na ndugathie kuraya ni amu nituracokereria. Uria watu awekwo niguo urikagwo naguo utheri ni ukara njira-ini ciaku. Kiumia giki tariki 27 wa mugwanja mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuheo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinacara nginya thaa 1. Tutungatagira Ngai wa ihinda ringi na Ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance. Na tondu we muoyo ri Ngai no akuhe o hingo ingi. Naguo kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja. Ni mutheru na niguo arauga tondu nie ndi mutheru ri ona nyuiri twikai atheru. Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Hello, Pragia. Hello? Uraria na nyina wa Taburinyo na ndiguku kithio ko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko?
Oria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigugo ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau na ningire kanitha munene ta kiorio kou na ni njui no wona thi haraihu na barabara ya Thika Garissa highway na thogora ni kirigana ria 60. Eni Jitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na bro tigalete huko na kidioko. Tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Makis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kwigwatira rwimbo rurita sikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Everyone considered him the coward of the county. Jolene, Jolene. Rĩrĩa ũkũigua nyĩmbo cia country music cigĩthakwo nĩkĩ gĩũkaga meciria-inĩ? I wanna hear a heartbeat. Thuthĩra ngoro. Promise me, son, not to do the things I've done. Mama's favorite in the heart of every school girl. Tabarĩra ya Thuthĩra ngoro nĩkuo tũthuthagĩra ngoro yaku na nyĩmbo cia country music oro hamwe na kwarĩrĩria mũtũrĩre wa cowboy. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ o kiumia kuma thaa 4 hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ũreheirwo nĩ niĩ Cairo the Countryman. No room to move. Egatho ni guthie na mbere na gutwirorera nitwacokereria na governor wa county ya Nakuru Susan Kihika ni okireire mutongoria wa kiama kia DCP guku bururi-ini kurumirira miario yake iguru rigie muhuri wa biacara uria nowe muthuri wa governor Kihika niwe Sam Mburu. Kihika akiuga miario ya Gachagua ari bururi-ini wa Amerika ni ya kuhurithania aikari a Nakuru noguo ndabatie kurikia muthuri wake otetini uria urathie na mbere guku bururi-ini. Miario ya Kihika yamukiritwo na mbukirira ni athiriti a Gachagua county-ini ya Nakuru toria mwandikitwo wa mohoro Robert wa Maina aratariria. Akiaria na muingi kiumia-ini giki kiharo-ini kia Nyayo Gardens gatagati ka mucii wa Nakuru, gavana wa kaunti ino ni okireire mwaho wa mung'ethaniro rungu rwa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni kire augite ni kuhunjia uteti wa mugayukano. Nataka niambie bwana Gachagua, pengine haelewi kwa sababu naona hajielewi. Nakuru County hatuna hiyo mchezo analeta hapa ya ukabila. Nakuru County is a cosmopolitan county. Gachagua unikome. Anasema hapa mtanipigia kura, kweli yako na kura zenyu kwa mfuko. Ni miario etanyithitwo mbaru ni athiriti a Gachagua goko kaunti-ini ya Nakuru aria mathingatite gavana uyu gwikirira kuhingia ciiraniro ciake kuri muingi handu-ini ha kurika uteti-ini. Na araria miario miuru muno uria oi kuhakana mashuru. Riu turenda kumwira atiriri tutiagucagurite utuhakage mashuru na wagirirwo ni kuruta wira waku uria winaguo. Ithuĩ tutakia makia DCP ni tuifagite Nakuru na tuiridi. Mkumbuke kwamba kama sio His Excellency Rigathi Gachagua
2022 Ruto hangekuwa president kwa sababu Rigathi Gachagua aliweza kudeliver 47% of the total votes ambayo Ruto alipata aweze kuwa rais. Athiriti akia mageke makoretwo magitungio bara nene ni thirikari amwe yao magitumirwo thama jeshi ya kwandikithia ndumiriri na ruhonge rwa DCI kuria naguo muthenya wa kiumia mbukirira ici ciehereirie na micemanio yao igithatio ni maabitha borithi mari mwena wa Subukia guku na Ikuru. Ndira twari kanitha Thubukia ni ndaiguire uru muno ngimenyaga gatiba itu article 37 ni twagiriire kuthie twiarie na twike micemanio hatari na mundu uratugire nacio marageria gututisha matwitire thigari maita mere riu tuthiete barabara-ini tukahurwo nginya tear gas ni matutumire nginya andu magoka guku ofisi acio maratucaria mamenye ati twina andu na andu ni maratuma thutha ni marathikiririe turauga gavana we ni ukurehe muradi utarathie kundu wa cinaca nigetha wone kanya ga kuruma Rigathi wa Gachagua ni kumaanisha mutire na agenda yanyu ni Rigathi wa Gachagua na ni njega tondu ni muramwendia bure na muthie na mbere. Susan aratuconorithia tondu ithui atumia tutiuikaine gukorwo turi andu angui na wakorwo no akihote kwaria uguo ri ina warumera maraturuma ti gukikiriria guturuma. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti-ini ya Nakuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Nao ajumbe aria megiritanagia na President William Ruto na thirikari yake ya Kenya Kwanza ni maruguretie cikaro cia kunanira njung'wa na muingi niguo kumenya mathina maria maragerera na oho gwetha kihonia. Cikaro ici iria irugureirio kiharo-ini gia Kericho gicigo bunge kia Nyeri tauni-ini iratongorio ni mubunge wa Laikipia ya irathiro Mwangi Kĩũnjũri kuria augite makuriunga wadi ciothe thiini wa kirima itemi ari kuona gicigo giki gitinatigwo na thutha hindi ya kugayana keki ya bururi. Abunge kuma gitaro-ini kia Mount Kenya aria menyitireire ngora ya President William Ruto otiga kuhura muingi njeki matura-ini riu maruguritie mubango wa kunanira njung'wa na muingi niguo kumenya mathina mao na gwetha kihonia. Abaitune mwakena Umwe wa maundu maria menyumiritie na njira nene thiini wa cikaro ici ni ndereti ya kuramata atwarithia a nduthi iria itwaritwo bunge-ini ya bururi ni seneta wa Kakamega Boni Harware kuria mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi Kĩũnjũri areganite nayo akiuga ndĩngĩhĩtũkio kuona atwarithia aya ni mabatie kuheo kanya ga kuheana maoni mao. Kwa hivyo watu wengi siasa mingi tuachane na watu ya bodaboda, mugojee mpaka parliament iangalie, and if it is possible we withdraw that bill mpaka tusikizane na watu ya bodaboda vile itaendelea. Hiyo mswada ya bili ikikuja tayari kura yangu nimepiga no. Hamwe na uguo ndereti ya kahua ndinatigwo na thutha kuria Kĩũnjũri augite abunge kuma gitaru kia Mount Kenya nimekunyitana na guthie kuri minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya na kumwira atigana na mubango wa kuriha arimi na njira ya imwe kwa imwe. We have set a delegation kutoka Mount Kenya region kwenda kwa Oparanya next week. Kuambia Oparanya, hizo regulations you must set them aside. Listen to our people. Vile watu wanataka kulipwa walipwe namna hiyo. Abunge age aria mauma kuma kiuga mathaganitie mubango uyu niguo kwira muingi maundu maria thirikari ikite na kuyeherania na uteti utari na kiguni kuona micemanio yothe ya muingi itwikite no njukaniro itari na mwerekera. Angikorwo guthingata wira wanyu ri ni kindu gia gutuma mundu aigua ni ndimuhiteirie kana tuhitane ri ngwenda kumwira ni sorry. Koguo nyenda kumwira makiria reke iturore wira uria turarutirwo tunyitirire thirikari tuhoere thirikari itu. Iwe tuguthie kundu na kundu ngurani tukimurutagira wira tukihunjagia ndumiriri njega ya wira ucio turamurutira. Uyu ni mutaratara mweru wa uteti uria utanyitwo kurehe uthio mweru thiini wa uteti na utongoria wa kirima kuria muingi ureheagwo kanya ga guthikiririo undu umwe na kwiturura. Wakeri mwajira kahua ni karihwo. Handu-ini Inoro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Na kurumirira ndugamano iria thiete na mbere na gwakiriria ya mugomo wa marigitari kaunti-ini ya Kiambu, riu gavana Kimani Wamatangi augite utungata wa muingi ni urakungio uteti ni andu amwe undu uria augite ndagwitikira. Akiaria ari wa dini ya Kinare rari hindi ya kuheana mbegu cia kuhanda oro hamwe na fataraitha kuri aikari, Kimani Wamatangi augite akoretwo agitungio bara cia kiuteti nginyagia mathibitari-ini niguo onekane taremetwo ni kurutira muingi wa Kiambu wira.
Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augite kuri na njama ya teti amwe gukungio teti hari utungata wa muingi kaunti-ini ino undu uria augite ndagwitikira kuona ugithie na mbere. Sasa Kiambu ama tufanye kazi ama tupige siasa wanakenale, tufanye kazi koguo cio niguo wira tukuruta nginya guku kwagire no tugite no kaunti ya Kiambu tukuminyorotha tumirunge tucokerie andu a Kiambu gitio kiao kana tugo andu itu. Miario ya Matangi yumanite na ndugamano ya marigitari iria thiete na mbere na kwihiriria akiuga na thengia wa thirikari yake kwarahura ruhonge ruru na gwaka mathibitari weru arona ta araumbikirwo kiihu ni ateti aria maremathira ngumo na guthoga utungata guku mathibitari-ini. He handu ndimuhiteirie, he handu murona ta njogomete na wira uria turaruta. Godfrey Muceke mutongoria wa Reingi Kiambu akiuria honge cia EACC na DCI citige gutumika ta itharaita ria kuherithia aria mararutira muingi wira. Ikireke gutumika na njira itago ya siasa na DCI matia gwetikira gutumika na njira ya siasa. Hendo kama yetia gutumika kumerera gavana atitondoa mutambore na tutumire ithuĩ Kiambu. Ihinda-inĩ rĩu aikari a Kinare magicokia ngatho ni guthukirwo mbegu na bataraitha ni kaunti ya Kiambu iria maugite ni cikumateithĩrĩria makorwo na uingi wa irio. Nitukenete no Wamatangi niguturehera mbembe na bataraitha nitone atuhete mbembe tukahanda na agatuhe nginya bataraitha riu ithuĩ gũkũ Kiambu tũraiga tũrĩ andũ ahonu tondu tiane nĩ ingĩ maheanaga no ũyũ nĩ wa mwanya. Ngai amũrathimage hĩndĩ ciothe. Na tugithie na mbere ni ati thutha wa thikũ ithano cia icera gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya muthafara wa M-Pesa sokoni riu ni wambitie gutuikania matura-ini matiganite kaunti-ini cia Kitui na Machakos. Mwago uyu urutirie mwena wa Siakago na gutuikania matura-ini ma Kititiri, Masinga na Kanyonyo mbere ya kurugama tauni-ini ya Mwingi. Kambuni ya Safaricom inyitanire na Royal Media Services nirakungwira utungata wa M-Pesa wa ihinda ria miaka 18. Watha ici tunyitanira mwandiki wa mohoro Benson Kenywa uria koretwo ari muthafara-ini uyu atutaririe maria marahanika. Gatho cia mwanya gitonga wa Mbui ngikwamukira wega muno ndi mwene wa Machakos County ari muthenya wa gatandatu na wa muico kana wa muthia wa msafara wa Safaricom kana tuwite mugithi wa Safaricom kuria tukoretwo tugithie matura matiganite tugithie na mbere na gukungwira Safaricom na M-Pesa at 18 umuthe twaje na guku Machakos County twitura riho ndariganiro ritwa no tuko tugithie na guku mwena uyu ungi wa Kianda turikirie kuria mwena wa Kitui na Mwingi tucoke tukorwo tukirikiririe no ni undu wa ucio nigwenda kunyita mugeni witu umuthe wa kuma kuria gwa Safaricom wetagwo Mr. Mburu akorwo agitwe maingi. Ni njitagwo Patrick Mburu ndutaga wira na Safaricom gitaro giki kia Mount Kenya na nitukoretwo tugithie matura ngurani twambirio kuria Thika tugithie Murang'a nituthiete Nyeri tugithie Laikipia turari Meru turoka Embu umuthe twambirie kuria Siakago tuka Kiritiri thaici turaria nawe twi haha handu hetagwo Kiva na nitugucoka tuthie kuri uguo gwetagwo Kithioko turirigiriria Mwingi tucemanitie na customers aitu ngurani na maundu maria hihi ni muno nyonete makihanika ni ati andu ni maratogeria products citu especially cia tunukiwa hari uhuraga *444# ugathura product iria ukwenda either ni ya kwaria ya minute kana ya data na ria hota na thogora ni mubashirire hau. Ni makoretwo also makioya thimu citu cia tunukiwa plus na ni irahotithia mundu kuingira thiini wa mtandao wa digital kana internet na ciringi 3,000 ne tuonete muno magiuka kuya devices icio ni turathi twigogwagera muno na customers aitu ni undu wa makinya maria tukinyithokenetie nao kuma riria M-Pesa yambirie 18 years ago na no matwihokete na ni marathie na mbere gutunyita mbaru. Kiumia giki ni kia mwanya muno tondu kiumia giki ni turakinyiria customers 50 million na turathi na mbere gukungwira thiini wa mugithi uyu uhoro cio onaguo uguo andu aria mekuria Mwingi na aria mekuria kurugitagwo Kithioko turamoria moimire nigetha tucemanie nao tuhote kwaraniria nao tumuonie maundu ma Safaricom maria mangimateithia gukihuthira irio cia Safaricom at a very affordable prices but also to understand the products cia Safaricom na njira thiini muno. Thegio muno ni undu wa gwetunyita mbaru. Asante sana Mr. Mburu na oguo akeigua ni muthenya twiko tukirikiriria kuria mwena wa Mwingi na back to in studio hamaritwa njitagwo Benson
Kinyua. Gatho cia mwanya muno makiria Benson Kinyua ni undu wa gutucorera mbica ya uria maundu mahana a mwena ucio. Na tugitigana na icio ni ati arutwo aria marathomera mathomo ma utungati wa arwaru ni marurunganite magitetia ikinya ria ministry ya ugima wa mwiri ria kwaga kuhe arutwo magana 339 kuma ma university-ini matiganite mieke ya mathomo ma wira-ini niyo internship. Maheanite ndumiriri ino thutha wa gutabania mirurungano nginyagia wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri makienda Minister Aden Duale gutangikira mateta mao kwaga uguo muthi wa Jumatatu kiumia giukite matabania mirurungano nginyagia cikaro-ini cia bunge kuria magatemania mateta mao. The office of the Cabinet Secretary, Aden Duale, we have realized there is a discrimination of our nursing students who are pursuing bachelors in different universities in this country. And we are here to say today that we disagree with that, because you can't tell us that our nursing who have studied nursing and they are doing parallel, and the same who are placed by the government will not be paid during the interns in their various places. We are demanding the government to lose 2.6 billion today from the 3 billion that they lose every day, and they use the 400 million to post us. Comrades power! Tunaenda internship atuendi. Tunaenda! Hii tutakanyagana. Raundi wanatupost ama watupost. Hawana option. So comrades, we are demanding that the Ministry of Health does its job. Hatuko hapa kufanya mchezo, because internship is mandatory. Internship is a right. Na makiria ma misie ngiri 12 kuma kaunti ya Nyandarua nitanyitwo kugunika na tafarira ya utambia wa thitima iria irakinyanirio ni thirikari kuhetukira ruhonge rwa REREC. Tafarira eno ithukiirwo kimanjika gia ciringi bilioni 1.5 thirikari ikiranira kwihotha niguo gutigirira ni akinyaniria toria mwandikitwo wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Utambia wa thitima matura-ini ni tafarira yeterirwo na nyota munene ni muingi uria riu uruthiririe na mwihoko muingi riri thirikari iranire gukinyaniria. Atongoria matiganite hamwe nao Minister wa ugendi Rebecca Miano na mwandiki mukaru ministry-ini ya hinya wa kuhuthika Alex Wachira maugite thirikari ni igite keheri-ini kimanjika gia ciringi bilioni 1.5 gukinyaniria tafarira no ya utambia wa thitima, na ino ni tafarira itanyitwo kuguna makiria ma micie 12,000 thiini wa kaunti ya Nyandarua. Wana marekia wira wa ikenge, wira wa waya, togoka gwakia switch, togoka gwakia thitima micie yo yothe iria irekirwo thitima. Augire ta abunge a Nyandarua ni tuguka ni undu wa project iria turaheirwo ni president cia thitima, tuke tuhingurite andu mone tingano cia marimu. Hapa Nyandarua County tuko na 1.5 billion shillings ambao tunatumia kuweka stima. Leo siku ya leo tunazindua mradi wa hapa Kanyagia ambao umetukost 14 million shillings na tutawekea 150 households. Phase 2 tutawekea hawa wengine 150, kwa maana tuko na 300 households ambao ziko hapa, need to ensure that hii area yote tumeweka stima. Tuko na project mingi sana ambazo zitakuwa zinaendelea katika hii constituency ya Orojororok, na PS amesema katika kwa budget ile pesa imewekwa kwa hii constituency is 305 million, na pia PS ametuandikia barua ya kusema ni wapi kwingine hakuna stima, ili wale ambao hawatafaidika na hii yenye inaendelea. Kutakuwa na phase 2 yenye itakuwa inaanza kuanzia next year, ndio kila mtu aweze kuwa na umeme. Mubunge wa Ndaragwa George Gachagua mari na murune wa Orojoroko Michael Muchira ni magathiriri ikinya riri makiuga kiriro kia aikari riu kirorete gukinya muthia amu riu matire ikaraga andu maini. Riria tuguthie tukahoya thitima tukahoya farafara, ni wega atongoria aria mari in the executive makona uria tureka turi abunge, na nikio turaugire tukuhingura miradi ino mone maigwa tukinegena makamenya niki kiratuma tunegene. Na tumesema hapa tukiwekea watu umeme si ya kuona peke yake. Umeme inafanya hiyo area iende juu, inafanya watu wapate kazi, watu waweze kufanya kilimo nayo,
kama kuweka kuku na vifaranga kupitia incubator. Kurugorio kwa mihango eno thirikari yugite ni gutigirira o mucii ni wagia na thitima. Iribota Inooro TV kuma itura ria Gatito Orojororok guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Jetagwo Paul Waiganjo Ruiru East Kamakis Phase 5 kuria turi na broti kundu ungiura na wake o hau thogora ni ngiri magana kenda ma mirongo kenda na kenda na ni freehold title deed. Deposit ni ngiri magana meri, balance no urihe na meri itandatu. Oho twina a new project kurigania na Murang'a Girls Secondary kuria mwena wa Kiharo constituency. Thogora ni ngiri magana matatu ma mirongo itano. Deposit ni ngiri gana rimwe, nayo balance no urihe na meri itandatu. Kwa uhoro makeria tuhurire thimo namba 0721 077 077 kana tusharire Jewel Complex Roysambu second floor kurigania TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Ruiru Mabati Factory abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia Megato a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukwira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Howdy Cowboys and Cowgirls. Use your mind. Muthenya wanyu wi haha riu. Down by the river on a Friday night. Kurira kalenda yaku tondu tariki 26 mweri wa Julai, njira ciothe cia country music igakorwo cierekeire Gong Race Course gukungwira muthi wa International Cowboys and Cowgirls Day. You got to know when to hold. Harira tuciaku na ngufia yaku ya Setson ni amu ni tugakorwo tugikunengereria nyimbo cia aini megatu a country music kuma kuri aini aria wendete Sir Elvis, Gianna, The Urban Cowboys na aini angi tutangirikia magiguthuthira. Mwago uyu gakorwo gitelefoni Jeff Koinange na Cairo the Countryman. Wegwatire tikiti waku kuma Ticket Sasa. Tugakumemerekeria mwago uyu imwe kwa imwe kuma station ya Citizen TV na Inooro TV kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Angĩkorwo nĩ mũikanitie na mũndũ rĩ, mũcoke mũtigane rĩ, upkeep ya ciana icio nĩ inyuĩ rĩ kana nĩ mũndũ ũmwe kana no? Watho wa ciana wandĩkĩtwo wega no kauga parental responsibility is shared responsibility. Angĩkorwo nĩ wahikire kũndũ ciana ticio ona korwo nduokĩte na ciana na wokire ũgĩikara okuo na nĩ wahikire ũrĩ na right yothe ya gwĩtia indo kũndũ kũu. Twacokererio ringi na riu tuingire iharo-ini. Mbĩtĩka cia ikereka rĩa 44 cia gĩbũrũri honge-inĩ cia ũkinyanĩria nĩcio Kekoso Games igatabanĩrio kaunti-inĩ ya Embu kwambĩrĩria tarĩki 23 nginyagia 30 mweri ũkĩte wa kanana. Makĩria ma athaki 5,000 nĩo maratanywo kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici kuma honge-inĩ itiganĩte cia thirikari, arĩ mbĩtĩka cia kiumia kĩmwe, aruti wĩra aya kuonanio thaki wao ũrũmwe na ũnyitanĩri wao wĩra-inĩ.
athakia makenyita itemi mathako-inĩ matiganĩte iharo-inĩ ngũrani thĩinĩ wa kaunti ĩno kũrĩa kĩharo kĩa Moi Stadium gĩkahũthĩka gũthagania mĩhang'o mĩingĩ hamwe nayo macindano ma mahenya na gabira ka magũrũ. The annual games rotate among 47 counties in the country, reinforcing Kikoso's role in promoting national cohesion, talent development, and service awareness at the grassroots level. All participating teams and stakeholders are being urged by Kikoso to finalize their preparation. We feel very, very lucky that Embu was chosen, the land of opportunity, and we are going to give the Kikoso all support they require. We've been with them since February. Our governor is very, very much aware of them. She has assured us that the support is going to be there. Na hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu ma Inoro Miaraho kuri we watwirorera kwa muhiano ngona mundu wetirwo Peter Wanyiri oro hamwe na Cell akiendethiria sister yake Claire Wambui birthday njega hamwe na family yake na kuri aria othe makinyaniria mutamburuko wa Inoro Miaraho cia mwanya muno makiria ni ria kwanjitikaga gitonga wa Wambui gia na Miaraho miega.